Oqtanışma Kukmarama. Kukmarama oqtanışma. Şeymi mi tabama? İtikme, ağıydilme. Şu sıralarga cevabını bilir için biz bugün Kukmara ham oqtanış blogerlar arasında batılıştırga bulduk. Görgenigizçe kiyinu stilimde gadi tugul men bugün 90-cı yıllardagı kebik nostalgiya bularak kiyinip keldim. Nerse kirip şığır miken? Blogerlar birisi bilen soğuşa başlasa nişler biz kızık bulaşak miken? Şu sıralarga da cevabını bilir biz bugün. Bizim bilen kalığız. Başlayık. Oso? No знаю, потому что я была на столе, там берем прямо на Крутая, тензия, опа! Василий Иванов! Bu bizning Aydar Çiçek. Shunday uzun bo'lib bizda subhanallah. Aydar nechik sen battle? Nindi battle? Netish. Seni shu qilmadlarmi? Nindi qo'yishani? Bugun. Yo'q. Нет, у меня свой я прокуратор, туған автомашиндар, Татарстанда татар елен. Dostlar, battle eng qizg'in chog'i bora hozir blogerlar dialekt biludi. Yorushalar ham aliga oqtanishlar jengil. Dalshinchi qo'yadiz qora. Endi gitti. Nabira başladım. Hem yine şarkılar Vasil'in benim irim değil. Ya o ekirga kirsen de irim koyar, Vasil koyar. Menden girsinler sonra adamlar neşe bir garip düşmüşüz diye. Vasil koyar diler. Anarım yana indi председательдегі глава bilen olup verdiler telefon, onu çıkardılar. Vasil'i olup vergen deyip telefon. Dostlar, bizning bugun qonaqda tanilgan Kukmara blogeri Tenzila opa bugun u battle'da qatnashdi. Eskitkish javoblar berdi, jırladi, beydi de narsaga nashlab bitirmadi. Ham Tenzila opa nechik sizga battle? Zira şoda. Tag'in qatnashar edingizmi? Обязательно chaqirsangiz qatnashamiz, yasharib qo'yamiz mana yoshlar yonida, sizning yonida. Nik молодцы. Sen sağ ishlagingiz. Eng o'xshagan bir narsa bo'ldi sizga. Butunisi de o'xshadi. Butunisi de o'xshadi вообще. Tamam şuralar ya. Aydar nechik battle? Battle yaxshi o'tdi, rahmat chaqiruvingiz uchun bekzor etib. Menga yoqadi. Narsa eng o'xshagan bir narsa bo'ldi. Самое главное do'stlik jingdi. Biz tengda yashaqqa so'g'ishib kiramiz hali. Barabirdagi birinchi o'rin uchun shulayda ko'ngilli bo'ldi. Baribizda ko'ngil ochib, yilmayib, bir-birimizga aralashib, endi tanish tugullar bilan birinchi qo'l ko'rishib, tanishib oldik. O'xshamagan bir narsa da yo'q. Do'stlik jinganga siz shodmi? Suyen demeye do'stlik jinganga shod. Tege yo'qlash da bo'lmadi. В общем, молодцы. Rahmat. Sizga. Yasashasıma. Bizlar hozir blogerlar 90-80 yillar jilların bölüde yarışalar. Erlege Kukmaralar olda. Dalshinchi qo'raydayız qoriq. В смысле нәрсе ошамады? Друг нәрсе ошамагандар. Оқтан жемеген маршрутun için.
Көңілім біраз қытқидыр. Сілкіт әттірғаннан бір көп енді ол. Ну, мұнда мені бір еврей сілкітмеді. Рахмет, бик зор оңышлар саңа айдар бербейш. Рахмет. Давай вот так вот. Дуслар, шуның белән репортажы без тәмам һәм бу батлда безнең дуслык җиңде. Блогерлар, сезгә батл ошадымы? Киләсе очрашуларга кадәр тагын мондый батллар булыр дип ышанабыз. Пока-пока. Biz de şarkı